nosanje hamailija, zapisa, tisovog drveta, konaca, raznoraznih dezena, crveni, plavi, bijeli, oko djece, to, kaže, obisiš oko sebe. Habibi, slobodno ideš na 84, možete, kaže, pogoditi. Vala smiješno, Allaham, ja bi plakao, čoveče. Poslanik alejhi salatu wasalam kaže, ko okači na sebe hamailiju, učinio je širk. Šta ćete hamailija sačuvat svevišnjiti Allaha? Ali, pošto se te hamailije kupuju bez PDV-a, pa imaš velike, mali, na popustu, snižene, znači, ljudima je lako zafarbati pamet. Evo, ispričat ću jednu hičaju, iako smo se večeras puno smijali, a nije dobro. Kaže dvojica ljudi birvakvile, hičaj je vjerodostojna. Vozili se oni u staroj fići, ovaj što je vozio, valjda je kupio vozačku, nije je položio ispravno. I oni su vozili hop hop i potput. A dole provalija duga 300 metara. Ali jedno jedino drvo koje je bio hrastić, oni se zaustavi za hrastić. I oni se polako izvuku i gore došli na put i kaže sad ovaj vozač, kaže da ne bi hamailije džebi ošli. Kaže ovaj drugi, a ja budale da ne bi hrastića, kakva hamailija bolan. Čovjek skontoveli, zapeli za hrastić, izvadi hrastić, pa švi gdje ćeš otići dole. Kakve hamailije, kakvi bakarači, kakvi montirači. Znači, ostavite se tih stvari, to su opasne i zabranjene stvari.